Vui ni me ni som pakwa kum sang ni som ni pali pathian ni ani a in zawai in chi bai le ve kule Mizo student union chuan Mizoramah dan lova khodin ti to pani theinan dap chua malak zuyan tum MSU rel na sangber do to federal body meeting chu zirtomni khan ropui chip kho a MSU general headquarters president Samuel Zoram Thanpuya ka ishwain ne ni a Anthu pomzinga dan lawa khodin dap chua hiatila elementary high school le higher secondary school upgrade le provincialized tura Mizoram sarkar in order lo chua to angin zirlai le school ten ham thatna andon thoi theinan aranglamin sarkar ne na thlenin malak ni se antibok rural income zo hian wantang income ni a rural development director arlal thazwalan manpuin ropui chip kho a tlom ngai po try tu tele VCP ba ka zirlai engamoza dan tel ani MRB in thilpe klan Mizoram Rural Bank MRB chuan nisom pasari thanga kumsang ni somni pali khan Kolesip district Assam le Mizoram Ramri Borvela duty police te thilpek anhlan MRB hian Ramri bula chick gate pali wiring te bairabi phaisin le saiphaya police te manatan generator 3 kVA pakhat chewan pe a an OC cheuten hena MRB chairman Cyril Elvan chungin alhanani border post pasari Dara Huan Aitlang 1 Aitlang 2 High School Tui Khwa Aitlang Puile Choilung Mau Tui Zawa duty tetan water pump 1 horsepower pakhat cheu an pe boka duty post sa omte ayo in first IR commandant in adong Hitwave in India Noi Donti India Meteorological Department chuan tuna tanga ninga chungin Rajasthan Punjab Haryana le Uttar Pradesh ate heatwave thleng don tia soin niri chungin Madhya Pradesh le Bihar ate heatwave thlengang atibok weather agency te chuan mercury chuan mei thla hian India ram hun tam taka 45 degrees Celsius a holdon ni in asoibok Senior scientist Dr. Naresh Kumar chuan April atanga ni thumkal ta mai thing khan western disturbance te chuan northwest India achi ani hlea chu wang chuan Jammu and Kashmir Himachal Pradesh Uttarakhand ten ro tui tlem an mu a hei wang hian temperature asan bak lo pha ani mei thla hian mun tam taka temperature in 45 degrees Celsius a holdona voina ngi por Rajasthan a chuan temperature in 45 degrees Celsius a holani ti in a soye Punjab le Haryana apo temperature in 44 degrees Celsius a nai thwaka Uttar Pradesh a heatwave din mun athleng lekleka tuna changa ninga chungin Rajasthan Punjab le Uttar Pradesh ate heatwave athlenganga nili chungin Madhya Pradesh le Bihar athleng bukanga chumi nuwa chuan temperature zia omdewin atlania mangti in Kumar chuan asoye Chimlam state a thung chuan tuna changa ninga chung velin Tamil Nadu Kerala le South Karnataka a ruana satakina sur thaiti in a soibok MET department chuan weather advisory ti chuakin heatwave turu tak northwest India le Bihar te thleng thaiti in mipuiti film khurtorin antia chutiang bokin me ni somparia ta changin east le central India Kolum zwalna satakina thleng thei atibok MET department chuan me ni somni pathuma changin South Peninsular India a ruana satakina sur thei ati thung Tum khata naute pathum nei me ni som pasari sang ni som ni palitlai khan Myanmar atanga ronral tlan si ha a om nei pha kum som ni pakua chuan Lairam Christian Medical Center longtlaya ni khata naute pathum ring zai chuawek anni thulak nei na tarlan danin nei pha hi Sapho Myanmar atanga sahimna zonga ral tlan si ha a om ani fa kum ni mi an nei mek April sang ni som ni pali khan Siaha District Hospital a ain entira anau pai chu pathum an ni ti hriat ania wangin longtlaya river ani longtlai tang hian ZMC a an river le ZMC pantur hian harsatna an ne wangin Lairam Christian Medical Center longtlaya darkar khatle a chan pe an boipui nuwa naute pathum chu thatakin zai chua anni naute an zai chua masak per hi kezi ni le gram zanga arit nin apa ni na chu kezi khat le gram zariat ania anhun hung pera an zai chua chu kezi ni le gram zali somnga ani anwai hian an risel na din hun po pa ngai veka naute nu po thisen an pea
ngai tu anilo pulal du an Țawngțai America ramatanga pastor local ten CM pulal du an Țawngțai anzinga pakhat hian ZPM sarkar tur hi inlarna voi thum alo muto November tha Țawngțai turin an local leang tin kan thulak na chona tar lang ani Myanmar raltlan an mani du thonge ya thonlet anni CSCHR Civil Society Coalition for Human Rights CSCHR Manipur le United States chuan tunhaya Myanmar atanga Manipura raltlan anram lama thonlet mi somsari pasari te chu an mani du thonge ya thonlet anni ti an puang International Commission of Juries ICJ chuan Myanmar lama raltan thonle te chungchanga ti luina oma ansha thon tarlan chu CSCHR chuan zia ka changle tin thonlet na chu mumal taka district thunei to ten an kalpui thule an kholama ama aya aral muan tak de wangin an du thlan na nge ya an kholama thonlet an ni thon tarlanga raltlan thonle te chu tuma an ti lui lo ti tarlangin an ma ni in an kholama letle an du na chu Manipur sarkar chuan apui mai zokani anti CSCHR chuan Manipur India le Myanmar mi maldik na chanbo him konga ICJ in ngai to na seng chu lom omanti rualin to naya an thuti chwa then kha chu diktok lo omni in an soya Myanmar atanga Manipur pem luti chungchanga an ngai dan po diktok lo ti soin ataka thil thleng nen ein person le ni in an soi CSCHR chuan Myanmar rama rorel na amumal lo ema wangin kumtam tak chung chu Myanmar atanga Manipur pem luti chungchang an zir chiang to ti tar langin mimal dik na chanbo palzu zonga raltan in kolanom ngai lo ti an soi CSCHR report chuan kumsang ni somni pakhata Myanmar abuai chana changkhan India ram chung abikin Manipur le Mizoramah raltlan thanim tak anon lo ti tar langin sarkar chuan an mani chinchia na an kalpui ba ka chomdol na in siam sakna an thoka theitok kim buaipui ma se raltan tamjok chuan heng chomdol na ina hian umdu lovin an mani in mun chanchana anin beng belti in an tar langbok Myanmar atanga raltlan ron lot India rama in ben beltum te hian dan hnuaya khwale tuini na nei antum lo ni in an soya heng har sat na te raltlan dong song tu lam hian tok ma se voini thleng hian ti luina thon kiran la omlo ti soin sarkar ne na chomdol na le chena tur kem siam sak turin an ngen thin jok ti in an tar langani meini sari kumsang ni somni pali thleng khan dan lawai India rama ron lot mi sanga zali somnga pasari Kamjong district Manipura anomti CSCHR chuan an soya raltlan te du thlan nge ya thonlet mi zathum somni pakwanom to ti tar langin dan lawa ron lot ni ma se an laka thubuai zia lu engma ala omlo ti an tar langbok Israel in Turkey rama free trade agreement siam noi bodon Israel finance minister Bezalel Smotrich chuan Israel chuan Turkey ne na free trade agreement an lo siam to chu noi bodona heba ka Turkey changa bungrolak luwa chia za azazel an la to don te puang minister hian tun naya Turkey president Tayyip Erdogan Israel in Gaza strip abe dulo na lantirna tana Israel rama until thon chwa thin ti to vektura thutlokna asiam achan let na ni Smotrich hian arwa man siam hi cabinet pompui turin athe lu to a kumsang ka zakwa somkwa Paruk Khan Israel le Turkey hian free trade agreement hi anziaka kumsang ni khan anin rem na siam hi ahwang zawin industrial goods zongzong an huam tira heba ka Turkey changa bungrolak lu achia anlak po anti to pani kumsang ni pasaria FTA hi zo bil in agricultural products ho an bil le a henga chia lak po hi ti to pani bok Minister chuan chia lakna tur thara siam chu Turkey President Recep Tayyip Erdogan an thunei na chanchung chuan manchun zom ani don ti asoya heiba ka Israel in bungro alak lu na konga Turkey rama in nga na ti tlemani theina turin bungro lak lu dan kong dang po dap antum Israel athil siam chuak to Pole Manufacturers Association of Israel chuan thil siam chuak to te chu Turkey rama tanga an thil lak lu thin te thlakna tana China Eastern Europe Greece Germany Cyprus le Taiwan lama kong dap turin ancha Indonesia tlang kang bunhai chengmi zali chuang thiar chuak Indonesia chaklama hal mahera thiar kara tlang pakhat
Mount Ibu chu akan wangin abul nai cheng mi zali vel bor chu mun him lama thiar chua an ni ti thunei tu te chuan nimin khan an puang Mount Ibu tlang kang hi men i som paruk thleng khan voi ni na satakina kanga hemi wang hian thunei tu te chuan hlom chin te na asang ber thleng to ti tar langin abul nai cheng te hi mun him lama thiar chua an ni Mount Ibu kang hian mei wab le mei khu meter sanga aphu chhuaka helai bul nai khopasaria cheng te chu thiar chua an ngai pha ta ni Mohammed Ade Fabiano Disaster Mitigation Agency thunei to pakhat chuan zirtop ni jing thleng khan mi zali thiar chua an ni to thu soin mishing thiar chua na hi kalpui reng alani ti asoya disaster lama mi thiam ten tlang kanga tanga te kwala kilometer sari chu himlo tia an soi wangin hemi huam chunga cheng te chu phim khurthila thiar chua an ni ta ni ti in asoye Mount Ibu tlang hi ni kum chung po khan voi tam tak akanga Pacific Ring of Fire huam chunga omani wangin khowela tlang kang jingber pakhat ani baka lirpo anghi ngun lea thunei tu te chuan khwajin tele hal mahera thiar kara cheng te chu alo omchin kilometer le tanga kilometer sari naya kallo turle meiwap tla an hiplu tamlo nan mai tuam thaturin an sha tirani Armenia le Azerbaijan te ramri chungchanga anin rem Armenia le Azerbaijan te chuan hunrei tak an loin epto na ramri chungchanga meni som parukhan in remna an nei thuan puang Armenia le Azerbaijan Foreign Minister te chuan arwala thu chua siamin rampani ten an ram ri in trauma border Delimitation Commission andin veve te kaltlanga in remna an siam thei thu puangin ramria an in remna chuan Soviet hunlaya map siam an rin thuan tarlanga in remna chuan Armenia in athunun ramri khwa pali Bagane Sairiam Asagi Askipara Keirimli le Gizi Halji ti chu Azerbaijan hena peklet le turani a Armenia in hunrei tak an thunun Nagomo Karabakh region ni koma Azerbaijan in anlaglet le wanga boina chhuana mun po huam telani Armenia Prime Minister Nikol Pashinyan chuan cabinet ma in remna an nei thei chu lomomati thuasoya Armenia ramtana melung poimo takle anzalen na le thunei na tinghe na ni ati Pashinyan chuan ramria hian Armenia chuan kongthar an siam tur thu te soibokin rampani te chuan ni som chungin ramria hian border guard anda veve tur thu te an soitel bok North Korea in ballistic missile an kap chuang ni in South Korea in soye South Korea military chuan zirtom ni jing khan North Korea chuan tuipui lama ballistic missile an kap chuang ni nan soya South Korea Joint Chief of Staff chuan North Korea in missile an ka chua kalna lam hi asoi lang lo thung North Korea hian tun nai thla engmoti chung khan ballistic missile sang baka cruise missile tactical rocket engmo zat lo kap chuak to a hi anram inven himna turata na an malak na pakhat ni in an tarlanga heti lai hian zirtom ni zinga North Korea in ballistic missile kap chuak nia South Korea in asoi chungchanga hian North Korea roi to Kim Jong Un chuan an tactical rocket te chu South Korea ponglu tuk turbe na ni tholo soi to ani Social media setana sarmon gaming thankaya chanchin bua thu thatak tak ziak thin tu te o inthuzia chiar thin tu te hi mitlem te angai lir kan ni heng thu tha chiar mamo inzia chan a chiar tur dik tak te ma se lekha chiar du lo na tharau swal paitlat social media a chil tu ten an chiar ngei theinan inthuzia lu tak tak te hi azau thiang berin social media theder telve zel ro Thuma shwai thuide unei masalo kila ma se chiar zel ro social media fakna a omania kumsari vel kalta khan setana sarmon ti thupui manga kathuzia seize chu lengze magazine min chwa saka thlakhata voi khat chuak chanchin bu phek mithiam te kut chuak chawina aw kha thina phek tam tak o a kathuziak anon chwa ve du chu makati le a puwani tuanga thinlunga thokto omnge niang kathuziak dangning nel te te nen lam aron chwale tlathin kalom hle ni chuta kathuzia tlang pui chu aizol khopui leili taka hian setan le a hote chuan in thlashung mi alo le zalen em hian in khom pui lian an neya chuta setana thusoi tlang pui chu leilung pian tirata an na tho dan te tun ma a an na hau tak thinzia film khurle fin phakhar thiam angai thinzia lam thu te ni chutia fing thiam takle atak ang theiber tura an che chung po a mishing te chuan an sha chwa zungzunga an moi phole thin tho thu te ani ma se tuna chuan
antana hun ruat sa he hun hununga hian khovel pumpuya mishing ten control veka ol samtaka anthunwaya anda vek theina tora duan sa smartphone alo omtak wangin anna ol samto ziale mishing te tisetora aruka fingtak le ralte taka chet angai to lo thote mishing zinga chuan an lalberto awangin phone chunga chuan hadam taka mumai mei chunga anma ni thalel ngoi ngoya en ring tu mishing te chu phone chunga tang chuan noi zat taka an lo en mai mei to thote ni tiang hiana soizela mana min du lo tu mishing te chu tuna chuan kan tel lovin anom thei to lova kan bula om lau thin te khan kan hlata oman ngam to lo zoka min ti bol hlawin min chil ring to zokani mishing te ngai to ana zong le an hun tha zong chu kan nei sakta ka wangin keinin achunga tanga kan lo mel kerna thin phone a chuan an ru zong oma mishing te chala an mit chuan du tak le lom min thler ngoi ani an ban an kut chuan min chel tlat to a chu lo liama sakol chin chiana an chala le an bana ti dang om chuang em ni tin leile ral thuala digital kaltlang kher anti tran mek boxi a khatiang ka zia hun lai kha kanrama sakol soilar tharle lai kha ni setana thu soikar laka chuan hote chuan adik kanta ti in an lo awrwal thup thina kutan beng le dur thin ma se chutia lim manom lai chuan setana chu boile khata lungai mel hian ngoi rengin leilam hi amel le reng thina a chan chu chutia an lim viau le an thu nei in avor to pathen mek lai chuan ama an chemni torpo anai ve zele ni ti asiat le thin wangani khati hun lai khan le khachiar tam tura in fui na te lekha chiar tlem poizia te pathian po tak har pha thute pian tharna dik tak chana har pha thute thlengin wanglai ni lama hian ka thiam tokin kalo ziak ve buk thina anni lama po thoktu aumaniang ka thuziak hote te nen an laron chwa ve zel du'a mase he hun nununga hian in kim hiruat sani wangin phone khoi chungchang le khachiar chungchanga kan thuzia te chuan omzia nei phatak tak lawa chanchin bu phek ti nok mai ang choni chu wangin phone le social media man tangkai tel dan tur lam soi to zokila ton ma chuan pathian shula adik shula atak shula afel le moi shula setana hi kim kitak le in thlashung takin phakar tak le fing thiam takin atak ang theiber tura in larin kong veilam sirazim te atlak lau min arukin akal lui ve sham thinani to nai ro chuan setana le a hote chuan kong zau tak o in tlak lau to mia lo le zak mia lovin walau le langsar takin an kalmu amua ta zokani hi pathian chan athalam adik lam le ataklam chu kong dinglam sirzim tia in thlashung tak le tlak lau min akal lui ve ta sham zokani chu wangin kong dinglam sirzim tia kal chu atlak luma aboral hen mai lo nan kong zau zo ka kal te chuan man tangkai dan tur ngai to in anzinga thuk zo kal luta akal vezel theinan anma ni chu in po kai nan le in hamta nan amang lo mai zokani smartphone hi rei takani ngamlawa leina nei lo chu thushan pathian ka hlawani phone te reu te hom bo dei the hi ka nei ve rana ma se ka mang tangkai ve mani ral khata tanga ka fa te chungin khom nei puinan te ka manga anin an phone speaker an lo on maya zirtir zil haule rorel saknan te ka mangani kholha takami te tongtrai na nei puinan te aman theiveka tute mo khor le lungai mal le riang bik riau ne in ngaya nun chau deu nia ka shiat karil rualo lang thin te chu kom hlim nan le fui phurnan te ka mang thina kumtam tak in muto lo nepala om ka ute ne na in biak nan po man theive kani chu mai ni lo sarkar buat saya faina chungchang slogan in phu asyak na pakhat na lak nan te tui chungchanga lo man don nan te aizo traffic jam ti zia omnana thuin zia asyak lo man don nan te ka mang tangkai mani sarkar official functiona ka don heng certificate te chu ka phone tlom te sharing nan kala kolve kani ka chuang le a leile van biak po theina pathian phone ka ti thin chumi tho chu article toy ka phone tlom te hiti ka ziak nge ka faten min za pui deu thina smartphone min le sak an tum po in pathianin alarem ti lo ka ti thlat thina ma se kum sang ni somni november ni som panga ka birthday a khan ngoi ringin min lo le sakta a honpo hong lovin thakhat vel ka da nuwa pathianin arem ti tania ka shat nuwa hongin mandan molte te chu ka zirve ta chawani muang changin whatsapp chau ka chuve bok thea heituna po ka chume kan I hi a seita le khaziak se kan chiar pe lawa toy zongin he hun ruat sa hun nunung tinung tu tharau thiang lim chin san mek gentle tenikin to na
ro hul na le ho hul na khovela hian man laya kan kir le thei to don lo social media te hi do ma ila achak tul tul don mi ti thin lunga le khachiar du na a tho to miaw lo chuan thuziak tha te hi le khabu le chanchin bua chau ni lo an chiar do na social media hian azau the ang berin the dar ve ze lang u ke point kong ding lam sir jim te akal te an tlak hlum mai lo nan ka phak to ka lo nem ve trang trang nan ti in tlom le za mual pho poi salowin kan lo ti ve le lwai chin ani social media fakna kan soi man talo hundanga ni mai ro se phone mangin pathian le mishing tan thil tha tila le khachar mangin setana run lui ro safe Mizoram kamit tuit la hiala upasanga zofa beise na mai mo department pakhata officer in chief kanivea ko officer ni kummasa kum toblam khan thingtlang nula ti shiat ve tak mel porve phang mai hi aron leng luta hoi hom dewa lu te miron dilin alo luta mami engei du kaloti chuan ama chanchin le an khotlang mamo te chu ti hian min shila kapu ke hi thingtlang khwa tanga local kani a zonun engi kani kan kho vc secretary kani meka zirna lama chuan ba chu ka zowe a sarkar na tho tur zong lovin agriculture lama ka tuive ema wang hian kan kho mi puite tan ka the angin na ka thok ve mek zela kan vcp amanrem chan lo wangle member dangte lo laman ria vek wangin keima ka local tamai ni hi ti a ke chuan ani engei du chuni a ka ti le chuan ani chuan ti han min changa kapu kan khwa hian lo neya ei zong hi za somriat pasari velang kan ni a kan khoram he azau si lo kumni vel lo ta na kan nei le chuan a kumle mi tur chu ramngo dang kan nei to mek lo ani hetia mun dang danga lo wa ta ramngo te ti chereu ze lo hian kan kholo nei mi ti hian mun ngetle nai vai si lok zo ka bole balan thar chwa theina turin engti ne kan ti ang ani lo chuan kan khwala chu tui har sa tul tul mai si nen lo nei na tur kan nei to si lo chuan kan ma hun hi athim e mai kan nei na ma sa te la ngowa an la chang thaman si lo ma min lak pui ro ati tarewa ka ngai to ana wa khoi thui tak em kalom em bok si mana changa kalau ngai to achin thingtlang mi ti hian hetiang hian ti se ka ti chin kha to na thok thei turin tho pui tur mi hoi hom le bright le khathiam si ka nei ta e tiril ruchungin ka thohok mai kamit tuitla chu hruk zau pa hian ma mi thingpui te in photang o ti in thingpui kalam ngala thingpui in lai chuan ti hian ka ti ti pui ta a ni e du thu sami soi te kha karil ro hian a omna ri to a kema tak phei chuan kumsom kalta vel khan ka hwan zau bak lawa hetiang hian ka local pui to a tha in a hlok thla ka sin mundang danga lo nei kwalawin naitia kan chung ko e khobu kan thara thlaira lani se bazara hian kan le ngai meu to lo tia ka soi mek lai chuan mami chuan kapu engtin ngei ti I hwana chuan min hrai them ka mu ve du nia ati ta chola ni e hunrem changa kan lakal donia ti in ka hwan en kuldan chu ka shilta a hwan hi zaw vak lo ka nei ve a ta chuan khur hi tong bial ve lek thok vak lo khu po pil manglovin pen khat po tling lo deu kar dana hian ka lai cheu meya chu khura chuan le tha na thel le rane ka mu le nei rem chanang ang te ka da lu thina chu chu thakhat vel zeta hian ka chocolate zia thin bole thlai to lo hun chuan chu ka khur leya chuan indip lo tok vel tura ka ngaya ka tu ve ta a bu tak phei chu khur zali vela ka tu in ka shia chorwalin khur khata bini ang vel zel ani ang chu alo thadu khop meya singalo huna kan han seng chu chin zani somli pariat lai mai kan thar ta hem mai kan thai dang tu la chu ra duin na e chila an do alwa mai boxi nuam ka ti khop mai kum to palo ni a thingtlang lamin loin wa hun om vela tang khan kumma sa akati ang bokin ka khurlaya leite chu ka haileta le thate ka mu ang ka da bil vele zel thina ti chuan hei ton thlengin kumsom pani lai liam ta kan chung ko e kho bule bal kan na thar ve zel mai ania chutiang chuan in khwa po ti ve tu mang umyang ka han ti chuan zonun engi chu lo phurmel kher mai ni e ka pu kan khwa amun nge ya min lo en pui thengem tin min zot le a ke chuan ni e hunrem chang ma sebera in khwa chuan koron zin don nia ka ti a tin an khoram an lo nei na tur vela chuan tuilak na tur te thatle thatlo te khan zota ani chuan lui chu kan nei thathin ma se tuiluang hi akum telin atem tul tul mai alo ti a ani chuan in huan lo thewa mani tham bul maya tui hoter thep theina turin pipe le man rudangte tenki siam na turte po kan ngai to donia ka ti a zonun engi po lim taka office chwa sani na ho ve ta ni an khwa ka zindan chanchin le an lo nei dan ton thlenga an le en kol dan chu ale peka o
sap saki lam liana har satna thlen wangin champhai le khozol DC ten NHIDCL le contractor te ko khozol atanga national highway NH06 po tu kongpui sap saki lam lian lots road lai mek lei wungin kongpui no pinwanga khochak tlang dung zinve wak ten har satna an to chungchanga nimin khan champhai district borsap James Lerin chanale khozol district borsap ke ro hluat te chuan National Highway and Infrastructure Development Corporation Limited NHIDCL le kongpui siam to le enkolmek to Sri Balaji Construction Company SBCC ho tu te an ko champhai DC hian DC Bangla keifang tlanga NHIDCL le SBCC te hi akawa har satna chinfel dan tura soipuya khozol DC hian NHIDCL le kongpui enkol tu Sri Balaji Construction Company SBCC ayo te hi ko buka SBCC hian thutlungna siam thei helaya anom lo wangin Executive Director NHIDCL nena atulanga mal ron la torin le khaziak ani khozol borsap malak na in company lam hian helai na thok turin JCB pakhat anon tira na tan ngal ani amai ro chu borsap hian kong siama leivung pai fai bok tur chuan Hitachi pani le JCB pakhat angai thu NHIDCL le contractor te hi ashila champhai district borsap James Lerin chana chuan har satna thlenna mun chu district dangnima se champhai district angong telwangin har satna chinfel thuai dan tur ngai to a inron khomna nei ani thosoya mi puiten har satna an to lo na na malak chu ngai poimo ani thosoi bok champhai district borsap chuan Sri Balaji Construction Company SBCC thunei tu sangjok po phone manga bia in har satna chinfel dan tur a soipuya khozol district borsap kelal ro hluanen po in biron tlang zelin ruaman na an siam dona khozol veng thar join NGO le VC te po khozol DC in ruaman na asiam te ashil fi angal bukani ruaman na siam ang chuan Sri Balaji Construction Company SBCC in karle thotan ni tanga kong lai tangal thei turin excavator Hitachi anron tho chwa puyanga operator an nei rim chan mai lo wangin khozol DC in operator angai to asakdona leivung pa ina turpo khozol DC in arwa man fel to ni leivung in kong ati pin chorang theyang bera pai faya hun aninga karle tho tan ni tanga sap saki lam lian lots road sial thatna chu tun ma kaldan zo zuin chakzo ka siam ani dona kong lai chunga kong hon le khar hun turatan rut na po siam ani bok sap saki lam lian lots road hi Mizoram khosak lama lamlian upaberani a aizol khopui duang tor British Army Officer Lieutenant Colonel GH Lodge an aizol tuisin nar khozol champhai chu fala Myanmar ingkal po na tura siamani khozol veng thar atanga kongkal hi NH06 anlai na lama contractor te hian an ti chia a kumni liam ta tangkhan siam thatura voi tam tak ngen an ni nuwa po chuan lam eng engamo an nei zela khozol veng thar khotlangin he kong siam na tlang hi an nei ta ani manro thalo muchuak longtlai paltlang to National Highway NH siam na thokmeka Central YLA kumpuan committee shwai tu ti chuan manro thalo an muchuak YLA branch 10 an nena an thuthlen bo zuin Central YLA kumpuan committee shwai tu ti chuan ni som pasari thlanga kumsang ni somni pali khan thingka le kolcho inkara na tho then khaten enfia manro thalo man an muchuak nual na tho endik na hian kong siam tu company NHIDCL ho tu tele an noi thok PMPL le ABCI ho tu te po antel abikin thir hrui manga lungfun khom gabian wala lungthale lungchia cho polom nual ti Central YLA roi tu te chuan muchuakin heng hi thiata manro tha chau mang turin na thok tu te an ngen CYLA roi tu te chuan kumtam tak chung Mizoram chimlamin kong chia wanga har satna an to nuwa kong pui tha ina po tan chu an lom viau laya manro tholo man ani chu sia thiam har anti thuan soye JJ Ansaski sumle MLA fan manga na tho te endik na thial tuitlan fin to thian fai te thingpui in na tumsak South tui pui bial to MLA JJ lal pekhlua chuan nimin khan saski sum manga na thole MLA fan manga na tho te amuna en fia na thial chom to lui then fai na tlanga thok chuak te tan cheng sing khat alhan bok JJ hian nimin jing khan takam chiao kong MLA fana lai mekte saski sum manga na tho tur turf ground panna retaining wall siamte den lungle DC office panna kong siam mekte amuna kalin en fi ani Kaushan pali omna BCM na thial South Pastor Bial Thalai Christian Pole
District Urban Development and Poverty Alleviation DUDO Trangkop chuan nimin khan environment humhal na tlangan neya he huna hian na thial khopui tuitlan tuichang luifin to lui korthen fai na anthoka natlang te thingpui na tur hian bial to MLA JJ peklua chuan cheng sing khat alhan ani JJ hian chonulama MLA office na thiala Mizo upapol MOP sub headquarters na thial roi tu te baka YMA sub headquarters roi tu te komin thilpoimo asoi puibok JJ hian tho tan ni lama meeting anei wangin nimin tai khan aizol pan le ngal ani chetsualna wanga thi tam bengwar nei na chinchia adanin nimin ni somparia thlanga kumsang ni somni pali inrin ni thlengin tun thla me chung hian Mizoramah chetsualna sangsang wangin mi sompani nunna anchan to a chetsualna wanga thi te hi mi pavek anni chetsualna wanga thi te me ni khata silar ria jela kumsomli pali husband of lal nunziri champhai zotlang veng chu salem veng aizola mexicap ada fela akam na tura zon line alir thuta a mexicap hiana del lumani me ni li lal nun tuanga kumsari son of lal nun puya saipum Kolesep district chu Serlui field kai Serluya athiantine na antui cheng chi swalin atlalum me ninga khan me ni ni changa aum na chin shat lavabo eflal nun moya kumsom thum paruk let panchong Myanmar chu bongkona achen na a ankom thlanga kham fit zathum vela sanga thia char ani me ni ruk lal ompuya kumsom ni pakhat sanop lalram noama ratu khwa chu na thoka omna mun ro pui chip khoton tira che swalin kong thlanga atlan liama a che swalna muna hian hliam tor lovina thi mei ni ruk PC la ring zwala kumsom ruk pariat champhai zotlang beng chuan lir theya an che swalna wangin nunna achana PC la ring zwale hi tata yada in April ni somni pathum kumsang ni somni pali khan mail book le mual ko inkar kong thlanga antan liama ZMC ya mei ni rukhan hliam tor lovina thi mei ni sari larem ruata kumsom thum panga son of ke la rongbola late new champhai chu tuimuk muna andila che swalin an mu chwa chuan chan man ani to lo mei ni sari ar la sangzwala kumsom ni pakhat son of PC waneng moi dor pui veng aizol chu scooty a ache swalna wanga ahliam tor tor lovina thi arlal sangzwal he marchinili kumsang ni somni palia lirthe che swalni in damdo ina enkol charcharani me ni riat h siam liana kumsom ruk pariat husband of lashiati relate chuan December ni somni pali kumsang ni somni pathuma taxi in champhai zotlanga asutna wanga ahliam tor lovin athia h siam liana hian taxi in asutnuwa ngaya o meulawa aizola te enkol nima se omzia nei thuilo wangin anina an enkola anina hian hliam tor lovin athi ani me ni kwa me ni sari kumsang ni somni pali zandar sari le dariat inkar vela Manipur le Mizoram inrina tuiwai luya tla lalmal soma kumsom thum pathum son of vanal chuanga ratukwa ruang chu me ni kwa thlanga kumsang ni somni pali tlai khan tuiwai luya mu ani me ni som pani chonhu in khomban khan chingchhe ble chia tlang in kara bike che solna wangin lalven sanga kumsom ni pani son of vanal pe kale lal muan zwala sailo kumsom ni pakhat son of lalvon liana late serchip chimveng veve ti chuan nunna anchana liam na taktwar veve in serchip damdoin panpui an ni nuwa an liam tor lovin an thi an nu te unaw anni me ni som pali Jimmy lal tranpuya kumsom pariat son of lal fakzwala late sai khamakon aizol chu tlaidar thumle achan vevela tuya tlaluma Jimmy lal tranpuya hi achung tenen tuirial lui khumtung kai thlanga inchia dai turin kala cheswal palin anunna achan phata ani khati zong kha tun chumata na kanhanti chwale theite choni e